Tu zana hi 2005-2009 gaya Manchester ka umlaya football vatna stadium huwa katsi le na ho tu ni hai vatu hi Manchester United te stadium hi Old Trafford mun aumin Old Trafford ko ma chu kana hi zin kaga vilji zin window shopping ki bolin wang phat pin football match song thumve chilahin kaga ve khan chi hi mi sang som sagilanga sang som sagil gup do la hi zin stadium alet a len stadium len ta hi zi chun chilahin dukan za chum chum jong aumin dukan ke hilowa ichilaya museum and tour center jong aumin kaga chiwin asan ki anu kumorin tun thitan tin chilaya chu kum som gate hitain ning hoi jong care force volunteer khat hin ama ke kom ahongin visit kaga bolule wang phat pin Bobby Charlton kaga movin 1966 a England 10 World Cup ala la ya main player khat chon hin ama hi 1954 kumchun Manchester United a zawding in sign ana bolin chujong le 1973 changei kichemin retire ana hi ama hi zagup le group vision Manchester United te minina kichemin goal zakhat som ko la ko zen akhumin hize chun England ading in jong cap kiti chu England mina zakhat le group vision akichemin chisunga chun goal som lila ko janga khumin hitabong legend khat ka ki mu pi hi kawang phamong mongin wang pha ka ki sa le jengin ama het jing na dingin chikla stadium a alaita a limum jong kho Bobby Charlton limahin amai langa jong statue ama to agol ho mi thum lim jong hiti chun au mina hi hi cho he ai le trophy anala ho ki koina mun hi cho jong hi hol len ta chisunga chu ki koi zia hin trophy ala ho za chum chum ho iti chun kaga vevin thanop no bam zengin na ho jong na wang phawe tu nia hi chi trophy ho na mu the he Manchester te hin England a trophy len pen chu English Premier League chubana FA Cup kitina hi cho tournament ho jong ala awa Europe adinga jong European Champions Cup jong ti chun alavin chi Premier League na Premier League a trophy pau alin pa chu na movin chun abana trophy lin adang hum jong ko Champions League prize anala ho prize kilo ho ki koi na mun chu chilai ko hin thanop no ba mena trophy thu jong tampi seiding min jong le cha ko na he aban ban ka chi na ko in va du hin chu ke ka he 2005 a kalim he chu 2005 a ei mulo lai hon chi hi trophy ho ko nan ta ka ga da kan hisap tu cha chi te si pi hi kasumil thei pon tu hin thitam tin ama hi life membership na England a hu club ho khu life membership ma sum tam pi wa football ki chi phala ma ho chun ticket an nei wa cha cha ga ji hi chi lai football hi ichana I force hadam I kick hadam ti te na dinga na hu I pe la chidung ya ko number po ji Rooney khu veta langa banga umpa khu a hit hadan chu 77 jen chu 77 ho khu ipe khu a speed kite chu light speed ho kite khula na light speed ho jong calculation ki bol che ta ka pe chu 49 bo chu ai wa Rooney chu 77 na abul tila ke hello all la ka pe goal ki khum di dana ka ngai tu hin cha chu thakop se la kan pe ta twa he Manchester United supporter khat ka hi ka tila ma jong zin ki pa ba Ready? Yes. ya chu 50 izan ham leng do hin to hi player ho ki chip na
akichip di kon ting ojong le von ki khial na khu tia he aban bana von ho ko asang khol ataka a socks chale a boot ho ready ata umzia helai room a he ki khial ji player changing room ta chu koima point amu lo tu a he asung nalu ta chu keito na Ronaldo Paulai ta chu me chi Rooney 10 Ronaldo 7 chila khu ka ga to chi ya chu Ronaldo akichip jong kamuji hitawanga hi Ronaldo ki gut na ho ge ya jong ko gom ja chu ke Ronaldo to ki hetawanga ki gel lewa hata ka support tu lai Messi support ho ko a Messi jong he loading TV a mo mu mana mo support ho mi hitawanga bon chu support ball thelekin iti Ronaldo ka support da di hamna a Paulai ta ka ga tu kha ki chule hi chi hi le ball ki chip chai pha le manager ho TV a interview ki ball na ji ho ko chilai mun hi ji na gel do theivam anunga thil ki ji ho khuna icho hi player ho hilowa manager ho thu ki de hilai ko na ya ki go chai pha da hung do ji chi ahung do na ji he na mu wam ne da wam tanar ki ti cho ko hom na chi ko hom sunga ko na hi chapang ho jong an kaiwa player dinga hung do ji chu na ko as gang pi jang te ka hi ya chu number 1 price takai cha ka ki ban chi visiting team akichip ting ole Manchester te to kichim chim langkhat ho chu chilaya hi special ta to ji substitute ho na manager ho loi to na mun chu khu na mu thu pi thai dan ko van leng sunga to na ho to ki lo jing ho merina naglu ta ke khela na ga to ta chi hi aji zangum lo ale da lin no mong ka gavat masat pen nia chu gol ki khumlam cha jong kana mu man ta lo chu ka vat du wala mi ho chu euzing mi sang som sagi langa lang ho to na mun chu e khate van gam itabanga nom du ta milung mi da chu pi ha ga ki gel chu ilunga ki gela a thu pi di dan chu hichilaya he bol ki chip dinga ka ga chi ji tengule vedinga ka chi tengule wa mi pung thum pung li mi ta chu ki kai je a ki chai ting jong le tem ma cha mi thung ji lo chu mi tam mo na gari ho jong let set ya chu all hung ki tol do jiu le play ni la chun ul haleu ji ta chi stadium ho he a bul ti la chu hitabanga he to na hil hing set hilo abul til chu ipiti umamiti le mi lhom chakhat to na thei mi atam zo he an dingji chi chu all an sil to ba last atwa he bona to na 75,000 Old Trafford Manchester kiti hin hichi club thusim hi hichi event ka khun ga sei le han atti la bula chu hichi football min hi Manchester United kiti lo chu railway workers industrial revolution lai hon history wa na simu chuna hichi lai chu Yorkshire to Lancashire Manchester koma hichi a railway na tong hoin mi khat hin hitia chu amin chom ble khat ama mina chu football club khat hi ana phu do a hichi football club ana phu do chu pi amin sa amli kia hele hichila ya dinga chu ama hin Manchester United ti hilowa Newton hit ga save Newton hit kitipa hin ama mina club ana phua railway ana tong ho ana ki chin ji industrial revolution la 1902 a hi ama ho but atam nei walwa hi ki chai de ota thidi kur hita chi pha da chu mi min thang ta kha sumnei zo ta kha mi pa hit J.H. Davis kitipa hin abat zo siu asa do pi a 1902 a pa da chu ama hi anei pa hung pang ta chu ama hi anei pa hung panga cha ko da chu ahin sim phat wa
1950 hi iham ama ho hi nasata hung min thangu tai hichima sanga chu 1902 a ki chu apada chu 1908 kumgup sunga hi Manchester United te hi hu phau ma jing taw hichipa da chu 1909 a hi akichit na ground zong a home ground chu chilai Old Trafford da hi 1909 a chu in na sawa stadium neu cha icha ko na chu 19 an sa chai wa 1910 na chu ama ho hin kichip na chu hilai mu na hi an nei kanwa 1950 langa chu manager pu met basbi kitipa ama zala hi nasita hung min phanga 1958 a chu England a kuna Germany chi van leng accident a mi tam pi thi player football player mo jong mi sagi lang thi hi chola chu Bobby Charlton kitipa jong he a hoi do ahin do la chu an pang ne theina awam ya chu kichi Bobby Charlton he England a Manchester United te club a he 1954 a chu an zau pana 1973 a chu retire hiti chun league tam pita title trophy alawin ama het jing na dingin stadium mai zong alim lim ta kita in chen hichi stadium sunga he kichip na keu se he talowa von kizu na ho zong aji zangum lo hichi sang kholo he aman izat za nam azo zong le kan vat sa biu hin dukan len momong football ho zong ko betang aji zam lo hichilaya mangthom chu football chu Hinla do hichi football ta bang kuna muwam la san hi chu he namu ba Hinla do hichi football hi betang het jingna how on earth would you believe na chi football hi Manchester United stadium munaki cho flash stadium na how on earth that 2005 football is still here in a village called Gantizam at Vienna Germany School. This is the ball that I bought from Manchester United Stadium in the Old Trafford way back in 2005. So here the logo is also still here, Manchester United. Vanoya koi man ball hita bangin koi hi inte 2005 a stadium ma ki cho football cup tunin ke ko ma aumin hi ke le ka football arong ko gam aum jing na lajin silaya ama ho logo jang aum na lajin hi hi United fan kahi na chu chirong hina proof silaya Manchester United limaume hi 2005 a ki choi tai chon ichilai sunga hin aji jangum lo von ho jong zat aumin chon len momong he ama ho dukan he eo gangpi jang ground khu ima hello so ale da len phat dang ting jong la mi bazar kai na ho invet kit diu na bazar chu cycle ground langa hu in mall langa umpa to leilang ye tabangang khu dukan tai phenga in len pita dukan simseng lo thilja jat ki zo hi cho jong chui vat de hin silaya sangkhol ho hi izat zat manan ama ho sum chengkhat to I ho sum zakat le somni ho ki bang chu ai wanga zakat hamin hisab le na football ho jong chu sang le zanga ho sang ni ho mande kutita atam chu hi ji lo na jong le ai wanga hi chu world cup dunga ki pe ho ku hi lo chi alhang lo na min asim ho made in China ki tin chun chilaya dukan sungahin ki ho jong kapon thol he jing win idei ta ho ki ve na ve in na chu pu ya tia mi a pho na di lo idei ki ve le ya
Ako cho hi English a window shopping iti so na sangkhol muffler ho ahilowa hile sticker za chom sangkhol ho chale a uniform ho jong home away na away phat le kya loi ahilo ala color za chom ma icho zo se jong he kizo muffler ho jong ko design chom ta ho kizo a chi stadium sunga cho munlen pita sunga he icho he kizo hi chun morin hi kasmil thei pon amahin hichi tora ka chiu keu se helovin football ve enjong thumve lang ta bang he pui na chi football ho he aman dollar ama ho pound hi a pound som la thum man he pound som la thum zakat in hisab le chum sang khat le zathum alhom pe na sang khat le zali la ho manding sang kholo hi mantam ki cho bang he 43 oh sang liwal na sang kholo ori ta na nakali ho lai dunga na kya aji no cho wang chai le man rom thei dia se color chom black loy red loy blue loy ta kum cha half pen pa he 20 sang ni half pen pa sang ni man chu chi sang khol pa na set as 43 cho he AIG he le company le thei la uchana sponsor ball ho akum kuma ama ho hin company chom contract ane PG ho min chu ata lang ji ba AIG ke lun masanga chu Vodafone ana umma chiwa chu AIG tu a he ip hitam ne de ba ip ki ji am ha ip ki ji am cha Manchester te asang khola he ken jong ka te pon hichilanga staff ho khu veta sum ki sat do ki pi hilo na card ho ki manga swat ki bola ga ki khiuza ma isum chu transfer hezi chi Manchester United ke stadium apulang ako na hi halkhat iga chiala mun ano ba nom khat lek e ho lok tak lek ta bunga lek lin ta khat uma kim vela in thupi ngan chilayong chu ga kiwa zia ga kiwa ting le chilai ho ta ga ki lut pa zi ichi 2005 ko ma he ka kilo mo kilo ai kilo lo hai tang mi ko azi rangom ji lo tem ma cha ki zo chai ji lo chi 2008 da atiket ho jong kan so de chi United a football wedding a pung ni lang cheng mi ki kai jing je a hung po do ting jong la chu ta bang ma chu pung ni pung thum lang lu ji security ho chilai ho ke chilai chitaka jong putwa hai kan nei na lai nai wanga half ta katan ta na mi ho ho than phula la ka kilo je ipija che ku kan de ham ti la ka ta ka ho pocket atam ya na ticket jong ko ji date 8 August 2008 he chi ko le kon veleu chen ticket man ko 28 sang ni la zagit ti sang ni la zako sang thum ho ti ri dan so na azola nga ka sei chu ta chila lim thum ho ko na azo a stadium a kitapa agul ho to chu stadium mai ani ni a kita ne chan ge ya chu United te dinga su mil thailo player khat chu hin chilai stadium sung hin ka kalut ta ben azo langa te cp chu na ama le achapa to kachi ama ho east langa east 10 kitia stadium azong north south east west ya east langka ya he to camera ka kap na langa he chilanga he ka to na ke ho chu goal opposite langa he ka to wa
hichilang east lang ku west hichilang north di asang lang pa ku south hin chi morin kitinu chu hin chun kaga chi masat pena wang chu hile north stand kiti ana ajo langa football kitin dio hung na ga ajo ana mu ta usna chile north langka hi chilangka pa hi kaga to masat pen chu chilanga kaya umlo achung dan umlo langpa ku north hi chilang hi south hi ke ho east a ka to na east a hi kaga to ji aji chu hichi morin te si pi chu life membership chu ain khonung ke ya Manchester United adinga ticket ka a ticket me sa na a gol nu hi te ta ma bonga te ama an abet nom na lai ai wanga chu khat nu kun zo ji ta lo chu pha da chu ke ko ma tu ni le met sau me na on thei di hamo na hung nom le ka gol nu khela he na hung zau the he ti cha chu ticket cho ngai ta lo ama ho chu life membership he a chu ti lai muna he ka ga to ji ji lai muna he thung de lang ka to win ti note langa khon khat ve ka to live dan na chi lai hen live ka in bol ka ga ve in ti nia he ti player pa tha do na kin ama dinga a retired ni zong hiya farewell match United ten goal zonga zowa match zonga zowa ama vai ha na chi hi United Stadium of football ki vat na chu hi in ka khop tho ta pung khat lang lingai chu pung khat le mini biza nam ha chu skol ti pa hona sakol helwa skol Tevez na sar bempu hero pa Argentina pa ma ho loi kichip lai hin Ronaldo ho Rooney ho loi kichip lai chun chi hi Tevez 32 hu Tevez na ama ho loi phau lai ta chi ko Ryan Giggs kiti pa to manager lang tu ta in chun kya hi football ge ti ve chu no mong kaneu lai wa World Cup ka vat wa chu aslit pha le World Cup ki vat na dung akhun ga eyong avian ga ki pang le ong kanati hi cho chu stadium ma ka to wa chu ka gyan na kaneu lai jin World Cup ka na ve win khat vele eyong la khun ga ki to han lang bol pe ki vele kanati ho chu ka lung thimin akilangin lop ka sa ma zengin ni atam ya ho ahung eo to chatla khu ki he ji tala ano ba nom jeng chon e ho la final ni dung le bon mi sang nga ho to ba ki khop do rong la tam mong ya no me ti jiu chule na ga ai sa le chu a ji jang ni chu England a dinga hi stadium lin pen nei te chu stadium lina chu mi tam kat di chule na mi atam luda le suma tam mudi ti na hi jing lowang ya cho ma ho he one of the richest club in England keu se he ta lawa vanoya dinga club hau loi la apang chu ama ho ta banga a hau chu koi ham Real Madrid te Barcelona te aje chu Barcelona le Real Madrid ho khu mi lak khat lang to thei chu stadium lin che ki ai wanga chu England a he asumul lin je ki Real Madrid ho chu Barcelona ho chu mi atam wanga asum chu tam zo lo na England a chu 76,000 la capacity hi wanga chu ticket man chu khulanga ho sanga tam lo chu ya chu they are very rich and how tu ge jong club how loi la pa morin chapa chu he ma na anu chu hona ke agel ko hona khat vi ka ga do chule morin to jong ke ni ve ka ba chapa ma khat thum ve chule ka loi te hon 2005 ba chu ka gol pa khatin ka ki het masa pi pen pa Tim Watson ki ti pa football ka va no ma het ja e na puya ya chu twa amazon pastor hita chu chun Tim Watson jong ka sunil thei pon ning hai jong
kasumil thei pon morin jong kasumil thei pon ka pastor nu Jerry Foster jipa David Foster jong kasumil thei pon le kaga chi khom PG gold le pai ho Sam Rankin ahin chule David Gothar ahin adang dang ho jong ti chun ka gel do jing na hi goal chi United ke fan ka hi ne chu hi cho je hi hit ta banga amun ge ya ga ki chu be ti ki support da de ham ei mi te la adinga jong United fan ho la amuna ga chi ke lo lo jong ka hi mai the kele bol jong 2005 apa da tu chan ge bol koi tu pa jong ke bu ka hi ding hin so zo se na mi ta wa na mu hi na ho jong achi ta bong bong nei ta wa na baraja achi to na kilo ma sungam to na kilo na sahil asunga to na kilo ta chen abana invert kit na lai di he all mo hi vine cha hi azona le aman ha na kin chui vat di Chi stadium hi hoi lai stadium ham louder Manchester United Manchester sunga chu Manchester City zonguma Manchester United na chi hi United se hin van ne ya dinga club min thang loi a hin chele club hong loi zonga hi tin chuna cho chu mai chi Hinla sai phat ne ni ho hi ma cha ki kai thu zi lo ting ni pung thuk lang lu zi chu awal chu hum lo de mun tin ya hi ke India ko na pa ke hi lo agam ni ho security ho ga tham lo chi bai bong no ki het pi lo ki ta in zi ga kai chu pura tourist attraction zi cho la ko cái thắc khá cho cái đăng mong mong na
chỉ lại nhiều lại chân World Cup cái chip nó muốn họ còn khát cái bể chỉ tông khát cái ong người chỉ gì chứ hello chỉ thêm nó chỉ không mà mình học lại cái nó chú a home ground nó aki practice nó gì đó swimming stadium bố là hôm nay thấy không thế mình thằng cái chi tiết hơn nên khắc chỉ nên cái tụ tụ là cái gì 2005 à dòng số bố ngã lần cần của no symbol dòng phụ khắc cần nó bị na ai bảo ngài kinh cho chỉ là ai chỉ coi lại cho hello Sahil hello guys look at this picture it's in 2008 while I was in England so actually the bowl the exact bowl of this color way back in 2005 this is the bowl how on earth could you ever believe that a football which is bought in Old Trafford is still kept safely here in a village called Gangpizang in the northeastern part of India. So this is a ball. So I still cherish the memory and I keep here. Pam langa hung do le amun muna lampi kaya chu eho pan dukan ho to banga thi ta hai ti zo jing na cho hai ta a stadium sunga ki zo sanga chu chilai ho hin man bai za ki na ya chu chilanga ho zo hai ki cho nom ki cho sang khol ho ban ha het jing da dinga wang chu el sunga chu ga ki ko ga ki cho thu chu hi so chi hi chu nia 2005 England Hinkho iba do che kulhana thusim ho na het thei na di ba chu ga se hin amun ho jang hi no mong mong kiang ko lo khat kapu ana kum thum kom sunga khat vi cha kan nu kha lo chunga kidang lo ha kiang ko lo cherry pa huna kana ki pu a ka suza dinga e wanga khat vi cha lo kan nu kha lo chu agam thin dam chu e ho langa ni khat u po do jong la po that that ding na to lam pi dung ho jong ku ga tang amian ki mu lo jing ting sik jing ki chu hi chunia e hon Manchester a kom lai chule adia football mun chom choma ka gawat na mun ho football stadium ka chin ho choi lai lai tai Arsenal te na Manchester United Wigan jong na West Ham stadium li na miten na mutawe chi lai muna Hinkho ga ki man lai chu gel do jang aumin manoi khan to dum zuya chi computer e chahi to kilana thil chilai phada lim kana ka bho kana koitup chu tua hi vai khonung pe ai tha vet ki do hin na ho jong khat vele chilai mun ho jong na chi thei wa hi ti jong he kata sanin ya chu ke jong bon ka chi thei ya le na ho jong na chi thei di wa hi ti chu til kho na ai le hi tin namang wa ke to kon na Manchester langa nam ta wo mang phata ven ne